Vin hi chun ni ko chal ni ania bazar thir tu te chibai ule Manipur state ta meitei le zo namte inkara boina achua mitam takin nunna chan lai le sangtel te me tlan chia nun phunga khailak lain Manipura ngei boina wanga har satna rap thla ka thlenna district Tengnopal district a ngei mai meitei khopakhat chu himpialin oma boina ina chia velova he khuwa hian meitei le zo namte chu lungrual takin an kho same ka ni chu he khuwa hi meitei khuwa ni satlia lova he khuwa hi mizo khuwa le naga khuwa ina hual vek le ngal I han bi chiang te ang Tengnopal district Manipura khobo tlanga chuan khopakhat kuatha khuwa awma chu kholu dona mau mangan siampal kong khara chuan muanna kan du ti chu English in horop moi te chiam lovin an tara Manipur state pumpuya boya nunaw tam takan tlan chiat chuma ngen mu le chemsen alen fuwa lain chu andu muan na ngei chu he khuwa hian an la nei tlatani soito angin he khuwa kuatha hi mizo khuwa paruk le naga khuwa pathumin a huala tlangram zona thlak chen tamna hmuna om malani zui tunthlenga boina an la tok ve mi lo hi mi makti atling kumin me ni thuma boina chuak tranin mi za chuang fe nunna an chan to a mi pui singa chuang in anin le lo chu sanin mun hi man pana an tlan che sunga chuti lai chon he kuatha khuwa hi chon boina chu a ming chau an ria an khuwa boina ha om ve tat lo tlangrama om meitei khuwa ani chungin kuatha khuwa om meitei te chu hlawa wangin mi pakhat pon la tlan cheve lova him le dam takin an khuwa an la om vek Manipur state ta khuwa zonga boya an riglui mek lain kuatha hi chuan boina om ve lova Manipur state ta kho him om chun ani hial ome kuatha kho secretary ti Sanjay Singh chuan kan thang lian hova enge moza thi chu ku ki te nen hian kanin nei pola chu wangin thian kan ni satia lova in chung khat in laina ton engkim in hreton nun phunga po danglam na nei to lo kan ni atia kan khuwa hian meitei tamjok maila ku ki te hian namdang angin min en to lo hrim ti in an kho chanchin asoi mei ni thuma boina chuatir khachuan kuatha khuwa cheng mitam tak chuan an kho chu sana tlan chiat ven du thu le an hlau thon thu an soya ma se an kho then am ku ki khuwa cheng te chuan hlau thon tu rom lo thu le tlan chiat angai lo thu an hrila chuti lai chuan hmunda om meitei te chuan tlan cheve turin an lo ti thunga ma se an kho then oma om te berin thamuang taka om tura an hrila wangin he khuwa cheng inza pathuma mihring zathum le pani te chu tu ma an tlan chetalwa tunthlengin an kho chu san lovin he khuwa hian an la om kim thap ani kuatha cheng te chuan kuki ten hlau thong lo tura an hril chungin phaizola cheng meitei te chuan an soi thai ni in an soya ma se kuki te thu soin ring ta zoka tunthlengin kuki te chu an thu tiama an ding ani singa chuan phaizola kan chung te chuan phone mangin min ron berenga kuki ten kan chen na in te halin keimani po min ron be mai thei reng ti min ron hrila asan chu helaya chuan kuki te hi atamjok an ni miawa kan chung te chuan kan khuwa khote takte chu olsam takin mai va pa chang thei ti min hril fowa mitam takril ru a hlauna om chungin tunthengin kan la om ta zel chu ni hi kan khothen om atangin kuki an ron kal ringa in mu khom na te nein thilom dan kan soi ho thina kan laka har satna siam an tum lo thu le minti na dan tum lo thu min hril thina ni atibok kuatha khuwa hian Assam Rifles unit khatan duty a heng sipai te hian he khuwa remna le muanna om theinan hian an thohlok hle ni in soyania sipai te hian boruak tha om theinan na satakin man la a khomi pui te chu hlau thong lo tura fuin meitei le kuki te ko khomin in unaw nan nei that theinan meeting ten nei pui fowa har satna le in mu thiam lo na a om an hlau hle a tunthengin an la boi ve lo zel chu ani Kotha duty Assam Rifles Deputy Commandant Ras Kishore chuan heng khuwa meitei ten him theinan kuki pol te thutiam hlen na hian thinlung hne hle ani atia he meitei khuwa hi kuki khuwa ina hual veka ziakin engma an da lova tongkain in rem na thu an soya chu kuki te hian an vong nung tlat maya tunthlengin kuatha hi aral mong em ani atibok boina chuaka in le lo halani a silaya puak renga thina athleng renga
ni tinin thuthar makle danglam tak tak an hre ve renga chutiang kara chuan ko tha khuwa mei te te chuan thamuang taka reng chu har sa an ti ve tho an tirila hlau nei na mana boina chu tu te cho chuange engtin nge kal zelang engtin nge ke ni hi kan zelang ti chu an ni tin ti an ngai tu na lu reng tu ani lo theilowa ma se chu ti chung chuan an khuwa mon na theinan thei to pan chua har sana siam hasatu ni an tumbik lova an kho chevela kuki te point tongka thuan tiam chu vo in thlengin an lavong nung rengani hetianga boina le har sana lian lu tu ka chu mek lai hian him ngota tok lova he khuwa te hian ni tin eile in turan mamo vereng thowa an ni chu abilinga balanga tlan chiat an ngai velo ma sian chevela boina chu mup renga wangin ni tin ei tura har satna an tok velo thelova chutiang huna po chuan an kho then oma cheng kuki te chuan in hima thamung takai nom chuan a tok mai ro utilovin imphal phai zola ni tin mamo an lam theinan kong an hon saka an hon sak mai ani lova ven ngai chu an veng hiala chu wang chuan ei turan tla cham lova an mamo dam doi po an la nei thei zel ni in Assam Rifle so tu pa kisora chuan a soyani ko tha khuwa cheng mei te te hian imphal phai zol an kaldon chuan lo thei lovin kuki te chen na an pal tlang anga ya har sannan to lo na an kho then kuki te chuan tengno pal kho thlengemo tlangram le phai zol in rina lai district Pathum Kakching Chandel le tengno pal in rina kon palel thlengemo an hruai thlap thina hemi hnuah hi chuan mei te chen tam na lo ni to wangin ko tha khuwa mi te hian har satna an tok to lo ani ko tha khobula khuden thabi khuwa cheng kuki tlangwal jimi chuan ko tha khomi te hian damdoi te ni tin mamo te len ngai fowa damdoi in pan te pon ngai thin boka chutiang huna chuan kan mi le sa te kutpal an tor lo nan palel thleng kan hruai thin ani ati tun thatir khan ko tha khuwa nu pakhat Raipur chu Imphala Regional Institute of Medical Sciences RIMS panpui angaya Assam Rifles ten motor an thoa kuki tlangwal ten palel thleng vengin an hruai ni in jimi chuan a soibok kongpui dan cha ni wanga har satnan to po in kuki te chuan ko tha khuwa cheng te mamon ngai to sak thin ni in jimi chuan a soya kan tlom ngai pol te ko hran te le kho then ama ten an nei ang tho khomin tranpuina kan la khoma ko tha khotan kan pe mai thin kuki khokar che oman ne wangin an himna kan ngai tu angaya an har sanna po kan thei to ka kan puyanga ani atia Assam Rifles point he khuwa cheng ten ni tin mamon ngei lo nan thei to pan chu areng boka ko tha khuwa dam do in Public Health Center PHC a thok nurse en tombi chanu chuan PHC a dam doi omlo kan mamo si te chu Assam Rifles ten thei top chu in an ngai tu arenga anni le kan kho then kuki te tang rual in ma an da kan har satna sang amin pui rengani ati tombi chanu chuan tun boi chung hian an kho Raipur Pathum chu damdo in liana ultrasound ti ngai nanom to ti soin Assam Rifles tenen kan in bia kan kho then tlangwal tlom ngai tenen mala in rohman na fel fai tak noya imphal an thleng vekani atibok helai vela cheng te chuan kumza sari liamta tang khan helaya hian mei te le kuki te hian lo cheng za to ni in an soya tombi chanu chuan helai kan mei te khuwa hi lal pakhat noya India le Myanmar omlai tang to khan alo ding to a kan thla tu te kan pi le pu te chu he hmuna hian lungrual takin an lo cheng ho to thina nam pahni te hi lungrual takin kan lo khosa a zirnaina kan kai howa hun pui kan lom howa hlimni le lom ni lungai le tra ni kan pal tlang howa chuan tam tak an lo liam to a nam khat ang main kan in lungrual ani atibok chutiang chuni ma se Manipura khotam tak hi chutiang chanchin hlui nei chu an ni veka ma sen in rem ve thei si lo chuti lai chon ko tha khuwa chu an boi ve tlat lo ani boina ala har sat nai na ron tuam don vele ko tha le che vel khuwa an kho ho tu te chu an in mu khom wat thina har sat na cholo nan man lang hal thoi zel ni in an soya chutiang huna chuan ku ki kho ho tu te chuan ko tha kho ho tu te chu thamuang taka turin an hril thin an thu tiaman ding boka an zangai na hnoya kun kan ni ti kan in hria an thu tiaman rin omdon ti kan hre boka tun thlengin kan khuwa kan la chu san velo ani ti in tombi chanu hi an se ni kuki hruai tu pakhat chuan
kumza ai tam kan cheng ho to a mi hrin na in za to na har san na in siam tur kan ni in kan hrelowa boina nei maila helai hmuna tharum tho hi atul na kan hrelowa a chan chuan ni hian min tin alowa keinin kan ti na da tul na kan hrelowani atibok hetiang hi ni chungin soito angkhan ko tha khuwa chengte chu phai zolan chungte om chuan an ngai tu lo theilowa engtin nge ku ki kho hual vel an ni chunga an him thei engtin ngen om zel don ti te chu ni tina an zo na don ania chu chuan mitam tak ril ru ati phok leka hlauna pon nei thar le lo thei lo ni in ko tha cheng ratna sing chuan a soya kan chungte hne la chuan kan him thu kan soya ma se kan ril ru chung ril taka chuan hlauna hi chu are chia thei bik chuang lo ati diktak chuan an kho ho tu ten in himang ti ma se mi mal le thian ho molfa le phung lung zualin man la thei reng ti chu ko tha chengte chuan an hria an ngai tu phave vek bok ratna sing chuan hemi chungchang hi soin ho tu te lama tangin kan himna min ngai tu sak don ti thu dong maila mi mal le thian ho ten min be thut thei ti chu kan thin lung chunga ariak ve renga an roi tu pakhatin in himang min tia wang mai khan an thalai zong zong an thunun vek thei don em ni ti te chu kan ngai tu ve thina ni ati heti lai hian sing chuan boina a chuat tir lam kha chuan anin mu khom na boina chok chuak tu zoka in pu in kuki ten en hian anin nial fo mai ti asoya kuki ten boina chok chuak tu an ni lo thu le an ni chu lo in veng ve chaw an ni thu an soya chu chu an oi sak bik lo thin ni in na soya ma se tu na chuan chu tiang in nial na chu anin mu khom a piang in atu lam ma in an soi chuak du to lo ni in na soi bok mai te zirtir tu pakhat rani bala chuan school no pangjinga ku kian tama wangin an school chol chan soifia chu a hupur hle ti soya ma se school an chol lai po in ku kinu le pa te chuan an ina an fa te chu tuition la turin an ti reng tho ti soin chu chuan a ti lom hle ni in na soya no pangte chuan eng wangin nge school kan khar ti min zot fowa bena om wang ti in ka chang mai thin atia in biak na neya remna le muan na om thuaya du thu a soi bokani voin chol ni te ni boka boina le har sat na chanchin rang vel kara mon na chanchin lam han hria thi a ha dam thlak deuh nge yang voin hun man nuam le bazari lo thlir awangin kan lo me